Bagaka ba sesole kwa Free State ba tlhalositse maemo a sa jeseng diwelang a botshelo ba bona ba re maiteko a bona a go fetola maemo go nna a botoka ga tseo tsia ba batla go newa dituelo tlhokomelo ya kalafi le go agelwa matlo. Bagaka ba re matsapa a bona a go lwa kgatlhanong la apartheid ga nna le maungo. Ke lla ka masole a boitseko a ntse a le ntronkong a apla hobaneng a ntse a le tronkong hobane ho thwe re thotse tokologo. Ke na le mathata a ntlo e welwa ke selingi e na le di-colors di different wa bona bana ba ka ba intenja ba tenjeng mo tlong eo because ning kapa ning seling yana ya ntlo yana e ka yawa. Ke na le mathata a motlakase ntlong e ke fuweng ke Department of Military Veterans kapa ke Department of Women Settlement. Ke le mo sa boraro ke maria boraro wana ke sena motlakase ka rantlo ya ka. Mo maemong a gagwe a bodula setilo ba setlhopha sa mopresidente sa tiro malebana le merero ya Bagaka ba sesole Motlatsa mopresidente David Mabuza a re puso ya Free State e tshwanetse go tlhoma lenaneo le le tla akaretsang le bommasepala go samagana le matshwenyego a bona. Mabuza a re o tlhomile setlhopha go itlhaganedisa lenaneo leno. We have created a number of work streams which I'm sure the DG of military veterans will talk about. But we've just spoken with the Premier that in all those work streams, we are appealing for the participation of the province. Puso ya Free State ya re ena le ditsha di le 135 tseo e tla di aroganyang Bagaka ba sesole. The Department of Agriculture and Rural Development to support the veterans with land, that we must do. Mabuza o netefaleditse Bagaka gore mathata a bona a tla rarabololwa.